Gomuka maybe urire ningwe nekiri kuteganisa twashashaniwe nshemero nabari kushemerera nshasha nabari kushasha ngomagara genseji abuturamu bita handi mukama yebare abo kugira ngo hurire nanyimpurire nondeba well nyote dukureba konkani impamya ngo tiriwe turebana in one way or another yebare ukora ukaba umuntu umwe kambi ukageza kukurebeka ngo watahwiri tafari umukorebeka ngo wayombeka ihangari iteri runji ile Uganda. Omushija gwensiri ni oburwire burugumizamu nuguteganisa abantu tumu Uganda ho nkakurekana no muri Africa yona. Omushija gwensi umwaka gw'2023 gonka ntumanyangu gukakina ntunamagara gabantu barakushika hihi gukashangwa abantu bakuri kuna mukaga bakabi n'uburwire bw'umushija gwensiri rero abakwika 12 rushanjira na bashatu abo barugumagara gense jibatu ugumbi kono kandi abinjo muri yabo bakaba bari abana echo chimaisa ngo it is a very big burden hari ministry yitu ibyo magara health department waza umarwaru rero kuchukuza abacara abakubana bine enda ushanga umushijo bw'abahingaho uburuno mu gushaka kw'abantu bakucira kugamba ebera na bitane byokwezi ukwakana Uganda nibane gita agandi mahanga umuziyona okubasa okukuza kiro ecyatirweho okwijusyana okumanya ngo kabi yako kakibaho akomusha gwensiri kandi umusha gwensiri nugwe one of the leading causes of deaths omuri Africa yona anomusiyona mbwenu echo kiro nkitebwaho kugira ngo tubase kwantwijuka iwo mugogo wawe nuguha ukakora cyo kureka ngo warwanise umusha gwensiri government ikakora ki kandi abandi bantu abarokwa bino mwete okugira ngo nabagira ukubawera what can they do okoreka ngo mushija gwensiri twasa kuba ntugumara amani and the build up to the day aba Rotary Club International bazize ngo tukuza kusigara nyuma bayimukura some of these disturbing statistics bajangu ni 20 basa kudicitwatamu we can put some input okurebeka ngo twakombera umushija gwensiri bokuba I think the theme for 2026 ningashi umutwe go kujaguza go kwijuka ekireki cyo mushija gwensiri 25th ngashibera na bitano byokwezi ukwakana ni driven to end malaria we must end it now something like that. I'm just paraphrasing it kukamwere cyo kwereka agency yo kugira ngo umuja gwensiri ubwire bwago bukwita abantu bubwireyo tushemere ko cyo kwasika cona okurebeka ngo twabasa gurondera obwenje nata isaba jenyi amamanzi okurwo mchitongore ngashi mukibine cyo wahora cya Rotary Club kandi ni nyenda ngo batwara umugishogo base kubane bakoyanjura iwe rero tureba tubone kugenda umumisho aha on my immediate right no mwami Pius Twesije ngo hereze kwebo bwami bukuwebembera ekibine cye cya Rotary bwa urembo rwitoro rwambara kandi bako batari yo muri yebyo n'umushija w'umushubuzi ni director wa Zora Safaris nabana na twara abantu bagenda baza kureba uburungi bwihangariye ndamusi yabanditse we bari mnonga presenter umutebekanisa bwituweri izoba amazina koko awagagambire Pius Twesije kandi ni director wa Zora Uganda Safaris ahabwa Rotary amwe Rotarian kandi ninye president arukuza ko banazaho ahabwa Rotary Club yambara City so ito kuri yantuceta PE president elect president ariko baronzerwe kwebembera club yitu ya Rotary Club yambara City namunonga ecyatureta nka ba Rotarians no kugira ngo tugambira abantu ebinte birutare rukora na uko mushija twetekatekere ku Rwanda umushija gwensiri ahabwo kuba umushija gwensiri umuyihanga nko kwa wakigambire nuguita abantu binje abantu bakorenga abantu 16 burizoba harimo abana n'abantu abarupfa burizoba n'inamba mpango istakabasa kure batuguma tunamika abantu ba Rotary Club ahabwo kuba umuga gwitu gwa Rotary no kugira ngo tushashure umukwereza Rotary Club n'ikitongore cyo kushashura abantu za kwereza we pay to serve yes fantastic hata cyo waza kubotira ukacakataho ija kugaruka so that you can unpack the entire thing in porochi nije kama nzeze umwami Dr. Bexon Taiwa
kandi ugu nakurira irwaro irya Ruharo Mission Hospital mirimo y'ubutoshani ya Rukubari. He's a gynecologist by training ngashi umuntu umushaho ori umuhangu umbikwatira no kuragurira abacara na nuko bahangirwe. I don't know whether that is the right way to put it. Kunga kandi nawe naruga mu kibineci cha Rotary na Munonga ahabwa club ya Mbara Ranchers. Is that it? Yes. Ni weramusi w'abantu kamera ndijo ndetse ubone kugenda umisha. Wewe Munonga Bobs kandi n'abakutureba n'abaturikize twabakira nashimira rwo kuba hano nkoko yanyanjura Dr. Bexon Tayebwa ni gynecologist na shumsha w'abacyara ni Nyebembera irwariro rya Ruharo Mission Hospital rya Ankole Diocese hano muri Mbarara narugaho mpo mu bwiro bundi kuba nyine kugira ngo mpereze community nimba nimpereza na Rotary Club Mbarara Ranchers kandi ni member wayo hati ya nimpereza mu bifo bitari kushana nabo kuba ni Nyebembera health medical part ya Rotary Cancer Program mu Western Uganda kandi neje hurure ya malaria nayo turi kugijiramo kugira ngo tuyamba abantu nka Rotary kandi tuje hano kugambaho twenda ngo tushagike nka Rotary tuye n'abandi bantu bona communities kubasa kuhereza tuje tushagike so ntubebaza Munonga kutureba kandi mukagumana mukora nitwe kandi mukagumana mutushagika kugira ngo nitwe tubahereza wawatana ka unpacking cy'inteki na Munongo mburiyo wo kumanya Rotary nichi aba umuntu kushoborokerwa Rotary Club muri bahi kandi aha wench na Munonga awe hururunkeji yuko natsumshije kwensiri mutasigire nyuma. Yes, wewe Munonga presenter Bobs. So Rotary ni mbasa kucheta ko sizina k'ikigombe icy'abantu abakwatanise hamwe umunsi yona omukuyamba ningashi omukutekaho uburyo bwo kubasa kumara hebizibu by'abantu bakabona ba facinga ingane babugabugana umumyanyi turukuturamo haza abantu abuturuko bapisiyaho uhereza bwitu nubikabura umuntu wena konka ekigenderwa kitu Munonga no kugira ngo tuyamba abantu abariko bimunonga ningashi tubase kwikanso uhereza ahibutari haza bwento gwisyaho twaba tukwatanise nk'ekigombe nkoko kureba ndikanye na mutahi wanje hamwe n'abandi members abutu no muri Mbarara no munsi yona kugira ngo nutwegita hamwe turunda nakasente akita kutuba twine kaba members then katuyamba mukora imirimo yitu ejo umuringo ngwe gumwe hatitwe nk'aba Rotary tuyire na tusiya abantu uhereza butaro mwenda mu communities waza no shanga ubutapu bw'amizi butirwa ba Rotary shanga amarwa rugombekerwa ba Rotary shanga kagambo Rotary Club sponsored by Rotary Club ibintu bito nkebi so hatitwe nk'aba Rotary tushaziremo kugira ngo hatiya focus yitwemwe tujiteke Munongo mu kurwanisa umushija gwensiri nico warebera twine action group yibakweta RAM Global kumanyisangu Rotarians Action Against Malaria globally because Rotary nensi yona tindi mwanya ihanga ogwetarimo so ahabwa kitushaze mutkagira ngo tufune action group ya malaria nahabo kugira ngo umushija gwensiri no mushija gukwita abantu Munonga so nendwara y'abantu bakufuna Munonga wakebera umuhandiko by'amarwariro noje kushanga ngo abantu abukusingayo outpatient abantu kutayiri irwariro Munonga n'abantu ababwira umushije na nabantu abukusinga kuba hospitalized ningashuku kwebwa ebitanda kufuna bujanjabi n'abantu abine umushije kandi umushije n'ugwita abantu bingi buri izuba so hatitwe nk'abantu aba Rotary tugizire ngo reka twatanise hamwe nkarwa mu Global Rotarians Against Malaria tugambira abantu one icyo kubanza tibegese akuba kubasa kwetantara umushija gwensiri kandi toke tubayambena nebyo bujanjaba ebyo ko yambisa ko butimba gwensiri emibazi yo gutamba za vaccine kuko doctor ari kuza kubana bigambo he bimwe ibi byona nitwenda kugira ngo tuyamba abantu bitu batitwa umushija gwensiri. Okay, yabare Munonga. Dr. Bexon, now let me come to you abukuba nchobanda cha byo no uyagamba cha vaccine. I know around 2024 vaccine bakabagirisena hano yo muri bakagirito muri Uganda yatandika gukora
but after all these many years imyaka mingi munonge hwireho ntugamba mushija gwensiri echo kubanza gwenchi gutari kuchendera gwenchi figures zitari kwaho anyway kandi bigambe kigambo cyo kuchendera uko bantu reba ngo figures eze nizera cyatiza zijya higuru munonga and also how much of a burden is it abekwatiri nana now as someone who is an administrator umwirwaro so bari munonga bobs so eshonga ya malaria nkundaga malaria mucenge ngunaga umushiriro cyangwa igamba katwese malaria so malaria abimwe nibacira kugamba ngo malaria bakumanyisa fever konka malaria tukugambaho fever ntimanyisa umuriro okupipa umupipa konka malaria tumanyisa umushirira gwesiri yes so umwe no bagamba ngo malaria ningashi batakumanya tukuteka tekechene so malaria ntimanyisa umushirira gwesiri gushaka kugamba herizoba kandi ni gukwata bugyomwe all gender abashija abakazi abana oyinenda tojine gukwata bugyomwe so mwene malaria it's a big burden in our country, especially like in Uganda for example nkoku president wa club ya yagambireho no shangangu for example abantu abakwata malaria mu for example in the report that was last recent 2024 for example wagama milioni 16 kwa wachigana cases konkat for example wagama abantu 16 bona ne bafa per day bulizo abantu 16 ne bafa omujyabo mpo abana 10 ahali 16 nabana bayisonga abana ne gubita munonga rizoba nandi okwempaho mu somewhere in western Uganda in a place in Kasese in certain hospital there is something call it like an epidemic malaria cases in zeyonjire mbwenu zibarucuruza akanyira kimwe so nashanga ward y'abana ejiri ntimayisa ngo abashaho tubayonjera mu konka abana bo bayonjera sabana batekwa kufa akane mbazi ne bane zineza kubona yetago so Uganda is in a place in the tropics in Maisangu near the equator. So in Maisangu we are in an area called the malaria endemic areas, meaning malaria jamu region is quite a malaria mnong. So in Maisangu to stages of good preventing nini kugira gutatukwata gune gutekwa kutukwata umunsi yon in the world malaria mushironi kutukwata NC ezi ku developing ezi charinto. So for example umunsi yon in earth malaria mu Uganda nekwata nko mwanya gwa kashatu Tumayisa ngo malaria cyari nyinji munongo mu Uganda konkate kutwita munonga wagerageza sana nahandi gani mahanga so kurugira kitongore cya World Health Organization hata umuntu yebuza ito kuto ento reba rule tune figures ezi kandi watugira ngo hariho amahanga garinga habari kubi munonga harabari kubi munonga ako muhanga gakufa munonga twate na umugwirwa malaria turinka namba ya 8 Tumayisa hina umusha gukora kubi munonga aze kiri kuteta no kugira ngo ngeno treatment omwe nebetariho ninga kuzanga twakimanya kare ngo uyu mushijo ako mushijo utakimanyire kare niguza kutera gukwite omwana okimanya ngo itigwa mukwata maybe nsakuganira kwereka abonera kureba ngo wagira ubwo kwasa kureba kateka ngo wagira malaria so abo kuba ubwiro bw'injiro shanga bazo mu marwariro leti kandi oshanga uburire bw'abakora kubi so omushija gucari hano ni mwinji ariho na izindi statistics zo kushanga ngo for example mu Uganda abantu wale babanti 10 mwenda bajya risk yo kwata malaria tumayisa ngo twine very many risks mwenda ari 10 bona basa kwata malaria shahayona tumayisa ngo biri kureta malaria bibariho mbwenu ishayo no mushirano goza kubakwata so ntwa tukugira ngo tugwetantare abo kuba ni esente as government kutomo malaria ni nyinji munongo ohurira na Rotary netamu amani so jazo kuronda projects zo kurobinga sente kugira ngo tutambire bwo mushije gucendere aho kwandi guleta it reduces so much on our economy leave alone the money that the government is putting konka na real war resolve toraze gukora konka no mukazi wawe nabona kitayije taraze gukora ntimayisa ngo sente mu family za cendera wagwarazo mwana waza kushashura ntimayisa ngo sente za cendera so economy is so much affected so ntwetaga kwatanisa kurana so mushijo gucyariho so ntotugambiraho
and it's an important factor. And let me say with you Mbonegaruka or president elect Muhammad Pius Besigye abo kuba turumbwira bwo kushangu people have information abantu batungira information eri kumara bakabe bamanye ubumanyiso bw'umushwija bakabe bamanya basic information abikwatira n'umushwija gwensiri gape ninkahi ekiri kutuma abantu batura magabe kushangu nk'umuntu nakwata umushwija ushangu nijo atekateka ngo mwana tumutwere baze kumushabira kandi ubwo umushwija gwensiri where is the gap wachiretaji ati tunka for example Rotary Club Mbara Ranchers na Rotary yona umugasho gwa Rotary no kugira ngo begese abantu kwegesa ngeno kugira ngo begese abantu twinemu kwegesa. That's one of the community actions we do to kugira ngo twegese abantu ebikwata hamagara gabo n'ibindi bintu byona environment president yajeje ko bishobora tukore ibintu byinde bikwatira n'ebyamagara tukore bikwatira na environment to save the environment tukore bikwatira na umuheresi tukwata bikwatira na polio. We contribute drugs. Every polio shot you see on your child umukano, that is a dollar contributed by Rotary International. So it's collecting as long as just zumbantu. So nebindi bintu byona ebitazagamba ho hati konkambwenu nkoko wakibuza obwenje buliho konka bwenje tibwa bujyomo abo kwa for example wagamba for example abantu nibagumiza mone bafa nikimanyisa ngo hine cyatuma bafa. For example umwana mwana wawe nyikira kagira umuriro gwarenga temperatures no body temperatures it is around 36.8 kwisanka ashatu na mushanju 0.2 there is it within the acceptable range konko mwana yagira fever nesho umuriro gukaka 39 40 temperature na yeska kwesika na bari nshonko wagwesimbo ogwesimbo abananka bacabugimbi abayisinjiro nibatekateka ngo bundi ndi cyabo ninga abantu barugankaza karozi yazanka nibatekateka ngo ndi cyabo ngo bamuruga kugira yatongana nawe ngo neba yarago umwana so ati batandika kumutwara kumushabira batandika kumushabira yaza kuzo mu iraro atobwe ngo bwashishikira ato mwana ogwe mpo yaba ino nkemyeze 3 ntimahisa ngo yaza kukura ari kubi ahubwo ngo teburagaruke ba yacerejwe kuzo mu iraro no mukazi hariho ubunabire ndi kushoma masters hariho mukazi akija neza kwesika konka nyine abo kuba yayiska no mwana arakira kufera umuntu malaria jimbana nakira kwitara abantu umuntu nakira kwihamunenda atabyumye n'ibyo kusibamo nakira kwihamwenda ningezitira umuntu zakuzire so atogo mukazi akija yayiska n'ibindi byona byazamo konka bahita bamutorora mu ibara baza kumukebera baza kumushabira n'ibindi byona yagaruka yabire kubi konka umwana wenyine yagenzire haza munezini umwana hati nikimasa kumwihama atakashora n'ikintu kitabonira so konka ushanga ubwenge umwe ni bumanyi konkati bugiye mu kugira ngo naza kucenga atoshanga ngo baraguza kurundi. So malaria eriho ubonero tiburi kushana ekibico ubonero no basa kushasha umutwe konke bite kubasa kuleta washasha umutwe n'ibintu byinje munonga no basa kubura malaria no basa kubera pressure no basa kubera stress no basa kuba rifuru na shikofu kandi mu bana bo no shanga umwana yagira nkakofu ninga shifuru konka gujye mushije hari umwana kushanga kutana kari kwirukana konko ryo mushije konko yanga kumutwara mu ibaro atazagura azagura syrup za drug shop so nito treating symptoms of my sobo wareo atoteka cyangwa rutambiro mushije kumbe kuniye kiriho no mushije guriho utagada ngo twambira furu konka ryo mushije uzo mu ibaro wacererigwe akatogenda kuza kucebeza. So one of the things to prevent and early diagnosis okucebera ngunda bigambo wacebera tukamanya ngo ino mushije nho turi kutandikira kutambira so nico tugirana twega wagira umushije wagira umuriro ndacyo kapipa twende gendo mu ibaro ninga shibakebera kantu just ka test oyi no mushije ninga toguye no mushije gwesiri gwaguriho akabazi kariho ukira so nebindi byo prevent nga nebindi byona ni byinje munone kigira ntuza kukongeraho kumukati yatwaza kusoka cumuka humuro kora bintu watwe gitaho wacerurwa mukace konka abagenyi banje binataye samba rwo mu kibina epicho kwete cha Rotary Club tugamba bikwatirine nebyo mushije gwensiri tuyentwe ijusia akora nabajangwe birabina bitane byo kwezi okwa kana natural chukuru cyatirgo world malaria day tukujya ngo nokushemererwa ngwabwe apana kurekana kwijusiana kugira ngo mpisha gwense tushiguinaha ngo twitamo abantu binji munonga ngo twitamo abana na munonga abako batugira ngo abantu abine abariye mu kamunonga akukufa nabana bitu abakaza binenda bo umushije no gurete bizu byamani ushanga umwana yafera umunda
ku doctor yaba na sharing kutwaraje mukahumuro pastors jenaza kumza muna tushobora na mununga ahaburyo effort izo zitebwaho abicitongore echa Rotary Club oyiroho okushomesa is one of them ebinde babene bakora nibiha na mununga in line with malaria kutwaraje mukahumuro hano atife so stakar going to Bob's Gada baho. We'll be right back, stick around. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akalete mpinduke nunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera abando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank, KLM, Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abaleta empinda hinuka mu Uganda. Twegitawana TV West and Bob's Gada baho abaje banje ni past West president elect which bina Rotary Club ahabwa Mbarara City kandi ondijo Oriams Chaho ogwe n'umwami ngashi Dr. Bekson Tayebwa na kurira irwaro Eliaro Haro Mission Hospital rihansi y'ubureberezi obwa Ankore konka kandi nawe nari umukibina Rotary Club aho bakutaho buri ukorebeka ngo abasa kugira uko bayirukangirira abantu ahabwe bizu biterwa na bimwe bikubaho batugambirana nabya environment efatize kutegwaho kureka ngo environment waje saving and ibindi biri nkebyo haza sebo bwana president elect ngashi ohereze kujwe kwa uyo naza kuzo mu office orabe I know journals bakureka ngo yashuganise mirmeji ekitongore cha Rotary Club twabantu reba ngo Rotary Club nejaneta ho buri butari kushana aha bintebi where there's a cause muba mwahikireho you pay to serve. So if it is table hona munonga in line with this problem ya malaria but ugambira ya polio na malaria some of the efforts used they want to see wewe munonga tebe kanisa so itu inkawa Rotary Club ningashi aba Rotarians action against malaria nitugira ngo nitubasa kandi nustekwa yes we can and yes we must. Okay. Nitubasa kandi nustekwa. Haza nituza ebituri gukora kugira ngo twabasa
ni bimwe ha bintu tubisiye by the way kwa ne bintu bitwire kuko yagambira umushija gutwira imyaka yone imyaka myinshi twire no mushija konka na nitutuntu tujyango reka steke hira katwegite aha government twire nekora konka tuteke mu muhimbo mwingi icyo kubanza nutugabo butimba so nutuzo mu areas isiko baza mu mushija mwingi according to research erikuberho by World Health Organization ninga Ministry of Health ninga shi arishitongore chibakweta Uganda malaria it's called the UMIS so Uganda malaria indicator survey so nishira kuhereza statistics ya malaria so tugendera har data yabo kugeza ho kumanya ibicweke birukubi then tukabiyamba omuri yebyo ntuhereza ubutimba bw'ensiri tugisa abantu okubyama omubutimba bw'ensiri nura abantu ubutimba bw'ensiri babwine kandi babukwesa kubi abamwe tukatwarebere cases zuba kubukwata bakabukoramo ibindi kompekese bijubien koko ikitabonira kuko abantu bava munonga so tubegesa ngo bashinjamwe mureke tukwatanise tubyame omubutimba bw'ensiri abana tubabyame so mubutimba bw'ensiri mukazi wenda byamo mukatimba bw'ensiri kwa bine risks zibya hiburu nko doctor yaba yagambere nutwegesa abantu omu community na munonga nka VHTs hati tubegesa okubakora kumanya obubonero bw'umushija hamwe na nokuchebera hariho kits ningashi omuntu oburu kuyamba aha kuchebera kumanya ngo umuntu ayino mushija so ubwo bwomobwe nabwo rutari ne buhereza eburete eburabya mu buhereza abantu mu byaro ba VHTs abe kube training ire so eyamba ho mu kwikana so buhereza no training aba VHTs then egarike kwatanisa hamwe na marwaro na za health center zone mu byanga kurebe kangu aho buhereza bukuborabora mu katugire nko mu mibazi eyo kuturitinga yukoze so mu kumera vaccines ahizitarije hamwe na nobo bwoma ubu kucebera umushija kurebe kangu bamanya ngo umuntu ayino mushija yamara kukato mu irwariro so ebyo rutare nebirete bihereza konkati nkajya ngo nebihereza ko twitwa bitakakireye rutare kuna nakugambire namani gabantu so yibo ko batakakene bano baza kompora ko bana buno bagezeho kuyamba kugira ngo bahereza support mbasa kucitanka support so ikindi ntuzo mu mashomero twegesa abana b'amashomero ko abana b'amashomero abana bakwata munonga kuko umujyango batahobya mu katimba kensiri yatahana karara najya tumutera katimba kanje kensiri so ntuzo mu mashomero twegesa abana ndene ikindi tucanga n'abantu myanye kunginyi tuhatwanya bashijamwe mu bya mu mutemba w'ensiri bashijamwe muteme bishake vetorire bashijamo vero barihi mu bwiho mbosi mutaba matabankebyo nkebyo so atebyo niyo mirimo yite y'urutari turi twara kweka mutwarwansa umushija gwensiri wonderful yabere munonga reka ngaruce wa doctor abukuba now medically speaking twinenda vaccine ya resuri I wanted to pick your mind about how this vaccine is doing. Abukuba bakagita routine immunization schedule tuko kugira ngo abana abagome batunga kagira ki akakado konka response y'abantu aha abana kutewa okuserukwa eyemerireta cyo konza cyabyone bari uso umuntu akayitantarata from a doctor's perspective umuntu akayitantarata umushija bese ewe no naiza kushanga ngo ebintu no byetegereza ngeno ikintu cyawe no kicenga no mushije no ati no bakugwa doctor no wasako yaragura umushije no wasako gura umushije abukuba umushije ekikuru munonga no kugwetantara abukuba ni guretwa what we call parasites blood parasites mwesho bukoko buri kuzo mushagama ubutashimire kuba burimo nibwija buzamo bugureta uko buri kutambura nimutambura bukulaba umunsiri ari ensiri ziri butwara kuguha muntu kuguteka ndije kimanyisa ngo akurara umushije naba hino ndijo birugwine samuhoya so then aija gukuturira aza gukuturira shagama tinkastamane kagukuturira naba hino sire ya gutwara kimanyisa ngo hariho potential yo kugira ngo abantu binjye basa kugukwatwa abo kono bose tabon ho munju atoshanga ngo esiri yija yabakwata ho mwena yabaturira kandi hina bariko bagiye risk yamani kugutunga kukira nabandi especially nkabo twagamba ho ba baby hamwe n'abacara benda icyo cyanyuma
cyanyuma kitukweta placenta chine risk yamani yo kubika umushirira for a longer time kandi kageraho complications so ntimayisa ngo waba uri utamanyire ubonero then umukintu biza gukora ko abuzo ubonero kuza kubumanya kugira ngo uzo mirwariro ubonero ni bwingi ubonero ni bwingi aho kuba for example ngano kuza kwetantara wenda kuba ntibantu nango tukucebere kale so ina kubanza wamanya ubonero for example umutwe kubura man general weakness okutanaka nasho kugira sheshemi appetite kushuma okushasha mu ngingo rushanga hendagurukira okushanga no gira umuriro kandi oyinembeho cheers with fever we no umuriro kandi oyinembeho then n'ibindi bintu byinje munone kandi ubonero tubukwisha bwe no mundi gumwe musa kugira akabonero kamwe nakugambira ngo ba bebe bo nabasa kugira na furu so agena no rukororo ningo rukororo konkata kuchebera tukugira ngo ayino umuriro ahabwa bw'icishonga cyangwa tu ayino mushiro nchimanyisa ngo yatagire mu irwariro haza kubaho ikizibu so nchimanyisa ngo kuza kumanya kuzo mu irwariro then ushimye kwa notekateka abintu bitwaganiraho wazo mu irwariro nibija kucyanga mija kuchebera bo nibanza kuchebera kandi nchimanyisa ngo zo mu irwariro kare abo ko biro bwinzi twagama ngo kizibuna kuza nibaze bakereriwe kugenda kereriwe mu irwariro nico kizibu kituru kushira kushanga munone so ubonera butwagambaho tibukwija bwena no basa kugira kamwe ninga bubira haribwe no rushanga bwena umwe no mushira bwo muzamani guba advanced hari ubonera kwija bwanyima nagama ngo umwana abana abato munonga umuriro kubarenga ati rushanga abayeska wayeska na shi conversion umujunga shobota fits ati wayeska ntimayisa ngo wazo mbwonko ntimayisa ngo umushiro gwazo mbwonko so ati umwana wo mwino muka akeska ataze mu rwaro naza kuba ikizibu you will have the sequel na shi the after effects zo kugira ngo akarwara umushijo tugwatamirwa mu bwire okugwetantara ntimayisa ngo umukuru zora yagambireho ntimayisa ngo kuba nararo mu katimba ako atwagira ngo esi nizo kugutwara guha muntu kugutwara ndije esire jompaho nebasa kugita rook spraying nashinga hano ko mu studio muturi nebasa kugira landing aho mpaho aheza kuza bakirima bati especially nebanze ndakirima then eyije yo ne group atetandika kugenda hata kigero mwire materi kuza kwija ate sirezi impazo nizitambura hagati ya shayishatu na shaha 10 nemwe zakashesha bwane bushesha ne yeshereka ntimayisa ngo yina katimba kawe unokata hori kuza kunyama utakagire musha akwashi zitakabira shayishatu yotera rugeyo nazo kubeho namire nyami samuhoya ati washesha zanka nyuma ya kateni enyamiriyo egumeyo mpaka inyami etegerizo mu kiro so ntimayisa ngo jesiri twaje spraying around ninga shi umunje hona ntiza kujikwata mwe neza kufa nabasa kuzizibira kutaho umuntu ntimayisa ngo ventilators should be protected kutamuko butimba mu ventilators kugira ngo siri stataho umuntu nijo zichinge idrisa twagamba ha immunization ako twagira ngo abana mwana bafuna bukato konka immunization abantu abintu bakira kugitwara nk'ikintu cy'amani twine attitude etari kurungi umukwatira no kwetantara to do with immunization for example immunization ya nice vaccine ya malaria bagira ngo ya malaria ngo tinye ndabanza kugitunga umwana wanje twarabanza kugitunga akugira ngo tubakumanya mu gashogwazo as these vaccines are very expensive for example hari one immunization ya cancer yo munyagwanye nenda konka abana ushanga umwe bari kujana atumwishanga ninga umwe abazire bakugira ngo batajumba hereza hari vaccine ya pneumonia kati ntuzibajemo and in fact njatu tugambe bo mbwiro nubwa integrated child health days na if my memory serves me right very well yeah so mwana ushanga heritiza ari kugira mutari taba akugira ngo abazire bakija ayishomero bagira ngo mutaguma kunyumaniza ngabana bisutariho konka twagira ngo kayija mu bazigwa vaccine ya HIV for example karabe yija ninga umbazigwa go kugira ngo tatunga kako kasirimu no gutinira kikandi research kozirwe ekagira ngo neza niguza kuyamba wero abari gutunga nabi no mugisha ko atiguri na wali ravero na vaccine ya malaria teri wali ravero so mbazigwija kandi tugira ngo abantu begesibwe bagwakire kandi bamenye ngo mubaze ngo kugira bagirira umugasho abo kubumbazi tino government iri kwikiriza ngo gutaho mu ihanga guta guri detriment nashiguru kubasa affecting amagara g'abantu bakareba bwa covid ubuzi bukaburi ari attitude
ya time of covid abantu abenje batungire vaccine earlier the after 1 or 2 years the third wave those other waves tibaraveri kubi munonga kandi abantu bigwa kwasire vaccine zitakijire bakaba kubi munonga especially in the developed countries ahi brankeji ahi covid yabandi so vaccine zinziyamba konka ekindi omubazi gwa malaria gwegwenka mshigomshije gwesiri guri available government nitego kureka ko yaronda cent gube cheap abari kuguguza kandi no marara government guri mu mwinje munonga kugira ngo ragwetag agufuni ako okutu preventing malaria ntimayisa ngo ako ni gurwa muntu omwe guzaho andije ntimayisa ngo ako malaria yerizo kakwa kabazi malaria bwakushesha naba yakendire yarugiremo ntimayisa ngo risho taraje kwata ko wakira so konka bagumujine na nyenchakare ukabakubi nabwo ataho ukabakubi ntimayisa ngo wajimara nebiro bishata esirize rakura zikakuyama akashagama zikakatwara rundije ni nyinji munonga nibwo bwenje butukoresa na slimu HIV kugira ngo abantu bamere imbazi bariko gumana bajanjaza akakoko munonga kushabetantare no kugumana bakahereza abana so umubazi gukumira gwa kwatemu nashinije imbazi available ishimekwa nebiri cheap kandi eriho so nto kugira ngo twedesa abantu kandi bije bakimukiremo bakikorese bona eka tugambe aha abantu kushanga niberagura abantu abokuba and I wanted to know that this scientifically umuntu yaje ati akateba umutwe akagenda kamera ho akagora akafanado akireba akatayo ninga umwana ajya ati mugurira akabazaka muhereza akabazi kariye eco hine okukiri kutuma umushijogu gwazo kukabanza gwagira kakawindo gwabora gucimana ukare kukamukono gumwe ekikucha kurete bizibaho niki so mu Uganda tuyine kizibu cyo kugira ngo embazi tukucha kukolesa mu nashim grow mu pharmacies they regulated wazanka I think they were regulated countries like United States tokuzaha a counter ukagira timpa for example mpa flagyl ampiclox these drugs which you commonly buy nga umbazi gwa malaria kandi batakucebire masa ngo wako shimikono yereka results zawe za malaria wone kwenda umbazi gwa malaria konka hano wewe inaka sente kawe no shuma aliyo mutawuni ukwato umbazi gwawe gumira ako wagushashurira so hano ya ministry teka kirugirete injireje konka nkabashaho nyine bakugukira nzizo gambira National Drug Authority ati National Drug Authority nashiki binakiri kurebera imbazi yo nayo no mu Uganda ikibembwa ba pharmacists kanga ba pharmacists ni basaka bari conflicted abo kwano bo kuza gukora business nkezo zo nyinji zo kuguza imibazi so izo ntucyo no kuregulating umbazo gutunge gwa gushemerire aho kwa wagumira gutakushemerire umwe roshanga wagushisha atushanga twafuna what we call drug resistance in most other drugs umbazo gwa malaria gwe guriho kandi ni gukora embazi we are still lacking most of the drugs ya malaria iriho nekona so ntimayisa ngo wafuna waza haruka gugura oyi no mushije ukagumira naza kutambirwa konke kizibu ubwira bwinje no shanga bamwe bari kutambira symptoms agura panado ngo kutambira malaria kandi ushanga ino ko mushije gwesiri aho kugira ngo yashashe umutwe ninga yagira umuriro atagura panado ajimira ninga kugereza nko mwana kugira ngo yagira umuriro rukutegeza ngo inefuru atomuriro gushuma ntimayisa ngo you have treated symptoms na you are masking the symptoms which would have told the doctor ngo mwana ino mushije gwa malaria then akabona kumucebera so we don't encourage people buying their own drugs self medication is not good kwegurire mbazi kibonire akanota kumanya akabonera kakuzaho nakaki obunero buri kushanga ngo nikazaho engware yemwe tibuli bwinji buryo mu ngwara nkaza dermatologist yo kushanga ngo agira akabonera kampa nikaretwe ngware giyonka engware zo tiziri nyinji so obunero bwinji they call them non specific symptoms nali shino shanga ina kabonero kushaka kwasa kuretwe engwara nyinji zitakushana so ntimayisa ngo wagira akabonero akota kucenga reka kwitira mu pharmacy reka kwitira mu drug shop zo kwempo iriciro mu raro ubanza rebe clinician yakukandikira mu bazi ngakugambira cyo gukora ninga yakucebera atogende ubone kurondo mu bazi kuri kuzo mu raro doctor na clinician wabashanga wena nakira kubuza bibuzo byinji ibone umugambire ibintu byawe bizibu byawe konka nakubuza ibindi bibuzo byinji umugwasho go kubuza igihe mpo nabona gito ubonero koko nanabugambiro akotagira ngo ubonero tibwe kintu kimwe tibwe ngwaremo so yakubuzaka wajya ntinisha umutu nakubuza no shasho mu ngingo ugira ngo apana ntimayisa ngo konka shino tanako ina appetite ugira ngo ye ntimayisa ngo yasobonera ububiro bwa malaria
akubuza ati ko nkashi bire no yirukana utiye kimaisa ngo jone basako bitari malaria hazamwe kintu ko gashobora bwo munda atiye atoshye ngo yazangwa ari ndijo akwe kushasha umutwe no kugira ati bikwatire n'indwara ndijo ati ashimura akorezo mu laboratory atishebere kineki konko umwe ushange waza mu laboratory utunyo mu ncebere malaria nyenda kuta ashibe malaria bakugira ngo niyo nyine ati nico turi kugira ngo twegese itwenka rotary kandi ntugezeho kuteraho kwegesa abantu kugira ngo bacenge buri profession. Rotary is formed by professionals. Narishi ati nyo nkandiyo ndi doctor uyagambira ni businessman abandi ba human resource bakumanaging abantu yaba finance so ntwegita twena stakushana tubwo mu professionals stakushana then kugira ngo bujye mwe agiteho then tubona kola a complete picture of a human being kwa just a community yaba environment yaba when professionals zone everyone in Rotary has a vocation which they originate from. So ncho tubirira hano kugira ngo twegese abantu. Now unfortunately our time is really fast spent. Konka umuntu nasa kubana agira ati umwete nkogwe nanyi nimbani impuranye ndangungire cyo nakoraho. Abarotary club ne bace bacokere ni muronda mu bace mu rukwenda ninga nimbasa kwa tumuhanda nyije ndire tunumanya ngire je nahura n'umugamba. I also want to be one of the few people that are contributing kugira ngo to pay to serve mushashuri kugira ngo umpereze ntunga kagishankako. Umuntu natwazata gobare mnonga mtebekanisa program kandi actually nsakobanza stwariwe yes tuyungeho then tubase kwereza abantu ningashi nabo base kutuhereza so ukuba member wa Rotary actually abantu abingi niwe nikira kuba ningambira abantu tabanta benje ba Rotarians konka batajire pinike yinyine so ukuba Rotarian itwite no kumayisango no shashura kwereza hazo mushashura kwa uteka mamani uteka mu byoshemere kuko koreba Dr. Tayebwarya ariyo nakoze sa orweto rwo Dr. kwereza abantu so ateka mu bwire na norweto rweye umwe ateka mu nesente ziriko mukashi bakwereza abantu so kuba Rotarian noija mu Rotary Club zitu Rotary Club ya Mbara State Rotary Club ya Mbara Ranchers Dr. Arikuruga then itwenka members ba Rotary twegese bituru gukora kandi tukwakira mu kigombe cyitu oba part of us tutari kuyamba abantu turahamwe twereza ubuhereza turahamwe tuyekundire kandi tushemeriro tabagiga bonka icyo kugira ngo nabagiga bonka of course waza kuyamba notakubone cyo kuyamba konke cyo kuyambise cyo umwe nobwire bwawe namani gawe no kugubwo inenko byoshemire gukore Dr. Yari natushobora is doing a Rotary service umwe ni unobasa kuboryo mu bizi twende ntebe kuyambisha mbero tubijiro tuhereza so okuzo mu Rotary no kugira ngo twena twatanisa amani gitamwe tubase kwereza ubuhereza yabari mbona akagamba kawo kamweru akagambo kanje kwa kamuhera kukwereza abanyayuganda amazima nanye umubwiro gwe nyuma ho mbeta kagira munongo mu bintu bya research kwetegereza malaria mbere nore opande bwa malaria borabahogenda konka amazima ukimamisho konka ko kuzagarika nyuma watera mutoki wari abantu abupfa buri zoba aho kumushije kandi twirena no mushija emyaka myingi ito barutare tugira ngo mazimane tubasa kandi tubasa kuchikora hatiye tuyina hamwe mureke twegite hamwe abanyayuganda abampurikize turara mu katimba kensiri tugezeho tuspring emyanya kutete kubera ensiri ezo tuzite wahurira wagira uko washasha kona zo mu irwaro bakukebere abana bitu tubarinde wahurira umwana nko Dr. yashobora abonerobwe abana nibafa munonga habwo mushija mwe nasha mureke twatanisize hamwe twegite hamwe turwanuse umushija gwensiri mazamana tubasa kandi na hatiye mwe bari muno your parting shot webare Bobs kandi no kutwastinga kurungi twashemererwa kugira ngo twatwaye decision tantana abantu bacenge kandi twagira ngo Rotary iri kucijiramo nka club zone kugira ngo tumanye ngo umushijo twina kugu eradicating the country has a strong program ariho na malaria control program eri funded kugira ngo tucendezo umushijo akwaguri it's a big burden icyo emphasizing wagira kabonera nko butwagamba gendo yicebeza gendo mu rwaro ijaruharo ijo mu university ijankahe tukucebera umushijo kandi utungo mubaza ko mubazi guriho umubazi guriho echa kabiri reka kwegurira imbazi utaragwiza cya kashatu abacara benda na antenanto
reka kumira ububazi bwe nko kagumuka akwata kugira ngo ije mu antenanto tukebere ako eco cyanyuma kibika akakoko ko mushije so ijo tukebere ubwire winyi tubakebera tutakuburiza no kukubuza akwanti mangu basa kwihamwe yenda ngo basa kwita mwana cyo tukugira ngo antenanto ke ya package noza kucebuza umushije nubwo tine kabonero code nebindi bintu byinja abana ba baby bari very sensitive mbarebereje hagira kanta kabaho bari tumirwarira quickly cha muheru muje tuzo mu Rotary clubs tuyambe tuhereze kandi turebe ko communities zitu zaterera twatandika no mushije rizoba kushana hakorwa binje munonga byo mwe nitafari ryo kugitaho we bari Bobs yabari munonga Dr. Bekson Tayebwa naruga umuri Rotary Club iba itayambara ranchers yes tubugana buri bwo kubanza shayi 12 kwisa shahemo all right nkai muganda mwebaza Rotary House Kiyanja mu Kiyanja so hatu wahura korabe ubundi bagamba wahura wayina muntu basa kuje cyo wakora please come abokuba imikono necetengwa ebyo kora ni binji so thank you so much Dr. Bekson nabwe niwe arukurirwa ya Ruharo Mission Hospital and want to send our regards kind regards our staff abaryokwe Ruharo Mission Hospital mwebere munonga I was recently there and they gave me very good services so kudos mwebere munonga kuri umuntu munonga kandi hamwena na umwami Pius SJ president elect herize kutoranwa kugira ngo abene yayibembera HB Nature Rotary Club habwambara city kandi yagira n'umumushubuzi ari muri Zora yes director wa Muji Hotel yes director wa Muji Hotel nuko yes exactly nyone Bobs gada baho ekikuru munonga myone wanje no kugira ngo bigambe bitwaganga pitaka kuraba abenshi nutura hantu urukureba ngo hari urushaka rukuzire kandi n'urureba abenshi nutura hantu urukureba ngo hari amizi gaterameho gatekamiyaho nugareba gamarakire aho ntuhenserize kuzukuzara uzamara zijumwawe zirwaza abantu mushije kwensiri so je cyo watandikaho umugwiro buti no muntu sheme kwa arahiri yakatimba kensiri please make sure ngo araro mukatimba kensiri abakaza binenda imwe muhigwa okutaho uburyo ekikubasika cyo kureka ngo tuwabasa kubiya mutara hansi yakatimba kensiri n'abana bitabo kureka ngo fusakije ko yatwabwirwa kago hasigara mu bere munonga to all the medical personnel abarukora bayone ba kuri kibasika cyo kureka ngo mwabanitse mushija nitutwatanise ni mumwe natwenda kwendeze birunji mukaba batindire until next time bye bye and God bless you. Thank you. You're welcome.